Elektrovojvodina će danas isključivati potrošače u Novom Sadu, Veterniku i Kaću. Novi Sad od 8:30 do 13 časova. Omladinska od broja 12 do 37. Svetozara Savkovića. Otokara Keršovanija od broja 27a do 31b i od broja 36 do 40. Niziska, broj 19 i broj 21. Šangajska, Radivoja Vrhovca. Od 10 do 11 časova Radoja Domanovića od broja 51 do 71 i od broja 46 do 62. Veternik, od 8:30 do 12 časova. 3 bagrema, od broja 20 do 36 i od broja 37 do 69. Stevana Pecija Popovića, od broja 26 do 56 i od broja 19 do 41. Nova 14, od broja 2 do 24. Jovana Kambera, od broja 28 do 58 i od broja 25 do 37. Vladimira Matijevića, od broja 34 do 60 i od broja 17 do 29. Justina Popovića, od broja 22 do 40 i od broja 27 do 31. Pečenjara Duča. Kać, od 8:30 do 9:30 časova. Kać 1 i Kać 2.